Salibonani bantu bakithi, salibonani bantu bakamthokazi, salibonani bantu endaweni zonke ezehlukeneyo. Libingelelwa idwala lapha kade Mlamuli, umfakadwala the rocks. Indoda insizwa ezalwa endaweni yasentunungwe ngasePlumtree. Ngihamba labadala ke namhlanje isikhulu Collen isikhulu enye indoda esebenza kakhulu leqembu leNdebele Super Sounds kanye lo baba Mokis umonke masikhumbula ubaba indima yakhe ayidlalile igala lakhe elikhulu kakhulu kodwa ke oqhakatheke kakhulu namhlanje size ngokuthi beke besibeke esithombeni ngendumezulu ekhona ngizathoka manje ngibanika ithuba nje ukuthi baba Mokisi ngizacela ukuthi ubingele abantu uzazise nje ngamafitshane kwaba mhlawumbe abanye baqala ukubona ukuthi uMokisi ngubani. Awusiyangibingelela kakhulu babukeli, mina nginguMoki ngwakwaNcube Isibongo, ngiphuma ePlumtree kombimba esigodini sakoMadlambuzi eBhambathi khona laphana. Abaningi ngamsha bangazi kakhulu kuthiwa basboy, abanye yendlule zakhe, uma yendlule zakhe hayi siyabingelela bakithi sithi ke hayi lilalele kahle yonke into esiyaba siyixoxa mayelana ngendumezulu le esikiyo amshaya liphonga uyizwa nje ivuvuza ngaphandle. Sibonga kakhulu kubasboy ezikulu. Right. Isikhulu Collen isikhulu. The last number. Ngizacela ukuthi ukubingelela abantu lawe uzazise baba. Hayi linjani balandeli lababukeli. Hayi mina ngisaphilile. Njoba lisizwa nje kuthiwa isikhulu yimi isikhulu. Collen isikhulu abanye ke bangazela kuNdebele Super Sounds. Yithama former founder of Ndebele Super Sound. Hayi akukho kubi sizalibikela khona namhlanje kodwa ke imbali yami lami inzalwa koNdebele. Ngokwakha ngiyakhe kombimba ubaba uMokisi hayi umakhelwane mayithi wenje lami ngiyamusha. Okay ngomakhelwane. Hayi siyabonga kakhulu. Namhlanje badala bami ngizacela ukuthi lesike sihluba indlu ekhasini okwenzela ukuthi esikufunayo kube yikho kuba khona abathandi bomculo abantu bakithi bathwele kuba kufunayo ikakhulu ngomcimbi esikhangelane lawo ozayo ngenyanga ezayo ekaMeyi. Right. Ngizacela ukuthi ke ngibuze nje umbuzo omncane singakayindawo ukuthi kambe khona ukuthi kuze kuthiwe kuhlonishwa uAbson into eyaqala ngapi kwasukela ngapi? Ayisiyakuzwa Dwala. Indoda le okuthiwa nguAbson thina siyibiza amaviri eyakoNdebele. Mina nginguMoki ngiyazi kakhulu. Ngingathi nje ngize ngibajwayele amadoda lawa ngike ngabasponsor mina. Ngisengikhohlwe nje umnyaka ukuthi into yakona ngabasponsor sibili ikho lapha engabazi khona kakhulu. Ngangilandwe ngusikhulu sengikhohluza ukuthi omunye umbani isikhathi bezofuna usponsor ngabajwayela ngaba labo saya labo eZimbabwe. So bazothi ke sengibachile badlala lawo lapha badlala khona. Undodalwana uthe setshonile lami ngaba lo Nembeza sabonana lo sikhulu sazama ukukhuluma sathi ayi sikhulu kathi madoda singathula kodwa indoda leyi njoba sayibeka asiyibeka ngendlela esijabulisayo njengomuntu esimaziyo pho kungenzwa njani lapho kwaqala khona uhambo lwethu ke. Right. Siza kakhulu baba uMongi isikhulu. Njengoba bayibeka lapha na baba uMokisi ungathini ke mawusugcwalisela nje isiqalo sokuthi mhlambe kuze kufika ukuthi namhlanje sihleli la silungiselela ilanga elizayo yini eyavela phela into mayizasungulwa iba khona umuntu oza nomqondo kodwa bese licina selihlale phansi libanengi selinonisa umqondo lokukhulisa ususiba ngowena usuphuma ukuba ngoindividual kwaqala ngapi? Mawukhuluma ngoAbson uyavuthatsha impilo yami yonke yomusic ngoba uAbson ngingusikhulu nje namhlanje ngibizwa Collen isikhulu kungenxa kaAbson.
yeah liyana indoda liyana yayindoda eqotho umuntu wabantu yes yayithandwa ngabantu so kuthe kuchoneni kwakhe laphana kube lesikhathi eside impela singacabangi ngaye so sakubona ukuthi but emngcwabeni wakhe azange simbeke ngendlela lathi eyasisuthisayo elasuthiseka ngayo Yes. ukuthi isithunzi sakhe sibe lokho elucabanga yes asitsho ukuthi ifamily mhlawumbe abawenzanga umsebenzi ifamily bawenza umsebenzi sibancedisa but thina esiphilelayo emakatarini ngapha ku music yebo sasibona ukuthi asiyenzanga enough kungaba njani sizama ukuzibonakalisa futhi kuleya indoda lapho elele khona ukuthi noma bakwenza asisole ukuthi abazali abakwenzanga bakwenza sili whatever bakwenza yebo but thina sesicabanga ukuthi lathi ngcono si renovate okay I tombstone yeah iveli khona but ke we feel that lathi siyenze ibe upgraded ngendlela lathi esizasuthiseka khona ngendlela esasebenza layo undodalwana sasebenza layo kakhulu so ukuthi we feel asenzanga enough lapha lele still need to do more yes you need to compact yes all right siyabonga kakhulu balaleli lapha ngikhaya sihlela ubaba uMokis lo sikhulu engizacela ukuthi namhlanje liwenze ukuthi indlebe baba uMokis right sihleli lapha namhlanje bengibuze nje ukuthi ukuze size sibe silapha kuqhakatheka kungakanani ukuthinta i-icon esibiza ngo Abson Ndebele indoda engithi mangizwa ngabantu abanengi ibingumuntu wabantu kuqhakatheka kungakanani njalo sithunzi bani elisibona esimfanele ubaba uAbson Ndebele Abson Maviri Ndebele indoda eqhakatheke kakhulu lathi besizama ukuthi khona maybe njoba kuthawulele uyabona simenzele ukuthi khona abone ukuthi lathi sisamkhumbula ngingazi ukuthi ngibuyele laphana ekuthini sesikubonile lo sikhulu ngasensithi kusikhulu hayi ake uzame isikhulu njoba di part of Ndolwane uyebonisa uCharles lo Martin ngale lo madala boy sasisekhaya ke lapho sihleli ngaphansi komthunzi silo sikhulu hayi wesikhulu hamba ke uzathi ungafika ke livumelane ufake nje agenda naleyo ubabonisa amadoda la angavuma ke lingicele lami ngibuye sizoyenza meeting sibone ukuthi siyenza njani right siyabonga mntana sikhulu yeah akuntshela ukuthi uhambo lwakho laphana mawusuhambile usiyahlangana nozakwenu amadoda elisukume lonke phansi lasebenza lonke lakhuphuka lonke libuya lapho kungabe kwafika njani amadoda akuthanda kangakanani ukuzwa ukuthakazelela or ukuzwa ukuthi iicon idinga ukucelebratewa ukuhlonishwa ntembuya ke ekhaya njoba umdala esechazile ngabuya ngathola ama contacts abo bonke Martin Charles Madala boy in fact ngaqala ngoMadala boy yeah Madala boy ngakhuluma naye yeah hayi wakhanye ukuthakazelela kakhulu ukuthi hayi umsebenzi omuhle umcabango omuhle ke lo so ngasembuya ke sengilo Madala boy sasesihlala lo madala ukuthi no sesifanele manje senze njani si contacte abayiba abakundolwane right yes so ngasenda ki message kuMartin ngamthola uMartin ngakhuluma la isavumelana uMartin ke wasestikimi ayi uyazi ucabanga into enganjani lami engangicabanga usumqondo nduna ngahle ngaba happy yes ngahle ngaba happy yebo ngasuka ke lapho ngaya kubani kuCharles uMdolomba so ngathola ukuthi uCharles is obvious vele mangikhuluma ngalento ngathi ubevele kulindele so well sesikwelinye izinga manje state sizama ukuthi ke
sizama ukuthi silungiselele sabona ukuthi umsebenzi lo umkhulu for thina njoba sesivumelene umsebenzi umkhulu sizawenza sabuya ku Nkomo PK sazama ukuthi sikhulumelayo ukuthi singancedisana kuphi hayi la wasi ncedisa lapha sincedisa khona wasipha indlela ukuthi singayenza njani kodwa ke ngoba sasivele sesibona ukuthi umsebenzi lo sesiuvumelene sesifale siwenze but angeke siukhone sisodwa right singakayi kathana kakhulu ngizacela ukuthi kukhona vele inziki lapho engifisa ukuthi ke kungathi kuyacaca khona kodwa wakathesi ngemva kokubana sekuyenzakele konke iplan yonke yabuya engibuza ukuthi ireaction elayithola ku family makuthi lahamba lafika ku family phela yonke into idinga ukubusiswa ifamily kube lesicelo esiofficially kube kuhle nje ukuthi noma yonke into isenzakala ucace ukuthi ifamily busisini ireaction elayithola ku family yaye injani nangabe kusiyacelwa ukuthi hayi besifisa ukwenzela uBindebele uAbson inhlonipho okay hayi lapha ngizoyithi gap bese ngichiye ngizafisa vele uyithi kampu then umdala la enjani eyihenge hlebo phela sathi ke as long as sokuvume thina kuqala sokufale si-approach ifamily yes sasefcanga ukuthi ayi as long umdala nje obehlala ekhaya uduzani le family kaAbson so ku easy ukuthi masingathuma umdala kuzaba easy ukuthi efinyelela ngoba ibhutshe nembimba asondawo ekude zinje yes almost yes so sasesicela ke umdala ukuthi kaye sidingele ubaba kaAbson the living legend baba Mokis baba ngicabanga ukuthi ungasethulela nje la ukuthi ma usufikile lapha emndenini bakwamukela kanjani njengobaba Mokis hayi kuyezwakala bakithi bemfuna ukuthi abantu bekuzwisise ngokusikhulu uyachiyelele sesivumelene ke ngithumile wabuya ke lapha wabonana labo lamadoda bamfonela bantshela bethi hayi buya ke mdala bathi ke mdala akusihambele ngale ku ubaba Abson ngaya ke kubaba wakhe direct uche kuNdebele wafuka wakhululeka umdala wathi hayi lokho esilongo liyenzela umngane wenu alright ke ngabuya ke mina ngapha emzansi ngabuya ngatshela amadoda hayi umdala uvumile ukuhlangana kwethu ke manje laphana yikho kwagcina sokungathi asisahlangani sonke sokudla lapho kusilela khona hawu kata amanye amadoda ngaphi abathola ukuthi ayi sesibathathu amanye abambekile sathi ngeke sime saqhubeka ke imbambeko zenzeka kodwa indima kumele ihambe saba njalo sesiphuyi igreen light ngoba ke ubaba ngale wayesethe ngapha lingabona ubhuti kaAbson ukuthiwa ngiphaka yiko ke sabuya sathuma ke usikhulu wabona nalo bhuti kaAbson alright laleli uhlelathi khona lapha emakhaya uhlelathi siletha indaba njoba injalo ngoba silinde ukuthi mhla wosuku okuhlonzwa khona uAbson sibe siphelele sonke right baba Mokis lo baba usikhulu ngizwile ke ukuthi indaba yayamukelwa kahle lapha Abson B right ingakafiki inzima yezikini futhi ngizacela ukubuza ukuthi what is the whole idea ngalo mcimbi okhona ozakuba khona njalo umqondo nje wonke njoba ngizokuthinta lapha ukuthi ufuna ukuthi yakhele kube lesithunzi umqondo nje wonke nje ukhangelela ukuthi masisenza esikwenzayo isivuno esitholakalayo siyabe sibhekane lani uqobo nje ngqo hayi kuyazwakala baba inhloso okuzatholakala njoba siplan ukwenza this thing ku prepare inhloso yethu asikhona ukuthi sifuna inzuzo ngegama likaAbson cha okuthi sifuna ukumakhela into ebambekayo esizayibuka for iminyaka lathi esizofa sichiye ukuthi lapha khona maye ukuthi uyasibona abona ukuthi impela amadoda amenzele umthunzi omuhle
sifuna ube up to date amadoda amthanda noma esele yes sifuna abantu bakubone for sure ukuthi kithi ube liqhawe Abson. It wasn't only a guitarist ngoba kungasuye otherwise ngabe indolwana yikho otherwise ngakutsho ayizange ibe khona ngoba kayisekho mina ngathi kayisekho yebo ngabe ayizange ibe khona yebo kodwa ke ngenxa yokuthi ngemsebenzi yakhe yiyo esinika igunya namandla yokumenzela esikufilayo. Hayi ukhulumile lapha isikhulu baba sikhulu baba uMokis ngizacela ukuthi okwamanje uke usibeke esithombeni manginanzelela mina ngibona ukuthi ngeke ngabona nje iposter lapha i-rotator sibona singabantu njengomuntu ohleli esendaweni zokuxhumana o-Facebook yonke indawo ma WhatsApp and so forth kunemibuzo ekhona sibona i-big boss ingaphi lapha kambe mangabe ngibuza nje ukuthi mhlambe ukuchasise ungathi imbangela yini lapha just nje ngama-feature nje kha hayi lami lapha kangikwazi ngoba hayi indoda esayilandayo sibili okay ya kungabi khona kwakhe siyayithola imibuzo kodwa ke sibuye sibaphendule sibatshela iqiniso lonke sibuye njalo sibaphendule ukuthi hayi thina kwethu mali kwanisa ukufika nakuye lingazibuzela yena kuphela otherwise thina kwethu samu invite wathi ubambekile kuphela ikwesikwazi. Alright ubaba usikhulu lapha uthe wathi ngabe khuluma hayi bavumelana ngicene usithi lavumelana mhlambe kukhona yini ngoba mangibuza ngifisa ukuthi abantu abangikhaya bebekwazi lokho fanele bebekwazi ngoba masingamboni kuposter kodwa sikwazi ukubona uCharles bese sikwazi ukubona nabanye abazahlobisa abantu they deserve to know ukuthi exactly was he not invited or mhlambe kukhona ngicela ukuthi ubeke nje esithombeni kahle. Yes, I was disappointed in the last minute because I nganga ku expect ukuthi uMartin engagcina engasekho kulumcimbi. Yazi into yakona ngiyazibuza ngiziphendule but anyway ususti well umuntu uya ngonembeza wakhe ngithi yena ngeke uzumforce umuntu engathi hayi ansoze ngibe yipart of this angeke uzumforce ukuthi kodwa ke makwenza ukuthi ethi angeke yipart of this was there any valid and excuses mhlambe nawe ongathi ukuthi hayi kukhona mhlambe akubekayo ukuthi lolo suku mhlambe luqondana nokunye or nokunye ngoba manginanzela mina usuku lolo suku olulodwa okokuthi masingabe sihlanganisa amakhanda kuyaba one day then after that siyakhuleka siyokwenza ezinye into zethu futhi esinguzenza kazange achaze isizathu ukuthi inkinga ikuphi ngaba that's why ngithi I was disappointed ngoba mina ngikhuluma naye personally siphendulana waba into wayithakazelelayo so abantu well sebengasibhlema but iqiniso ukuthi thina uMartin amazisa right abantu bona ngokubona kwami they are not blaming okay but they deserve to know bafanele ukuthi babe kwazi akuna inkinga iyo ekhona ayikho inkinga lo Martin kakhulu so singazi maybe yena ngabe lenye insolo wayisolayo but thina we are clean njalo sisenza lento abantu fanele beku-understand into le ibingasoye endolwane ayisiyo endolwane vele okay ngiyabantu abaphila noAbson all right labo sibamema sabatshela ukuthi this thing asoye endolwane ngiyabantu abaphila noAbson ngamanye amagama mase lithole izibusiso ku family ukuhlonishwa kwaAbson sekukhulekile kodwa kusaqhathekile ukuthi bahlonishwe abasondelana naye sokusiya ngokuthi ke ubani ubambekile ubani ulethuba all right leyo ngizayichiya khonapho kwamanje ngicabanga ukuthi abalaleli ngikhaya ngale bazozizwela
bese ngibuza ke sile njoba sikuyo le event eza kuba khona umbuzo wami uthi wona le event ingabe ile sponsor o ingabe mhlawumbe kwenzakalani yini ebambekayo ekhona ukuthi event le izibe impumelelo siyaziphela into ezinje ziba lezi ndleko phakathi yawo umbuzo omuhle kakhulu sesivumelene ubuthathu bethu sabona ukuthi into leyi isikhala ngasithi nyunyu babili komba ugatsho uluka sasesibonisana amadoda abuya lombono hayi silendoda enye yakho nkomo underground aba sikeni siye kuye uPK okay hayi sike siye khuluma naye ngoba into leyi inkulu ngoba siyaba sicela izandla sila from Norway ya ngasasingela sithi ngcono ukuze siyecela izandla abantwini asike sibone uPK sincedisane hayi safika sibili kuye la wasiyamukela ngezandla ezimhlophe ya wazositshela ABCD ngathi ngima lapho sikhulu agcwalisa alright ungathatha lapho bamasikulu hayi sesifikile kubaba Nkomo hayi sakuthatha zonke indleko whatever okunye indleko like ama poster ukuzayenzana ukwenzane umuntu kaNkulunkulu wathi nizoncedisa so esecho njalo we feel ukuthi yesh asazi ukuthi ma umcimbi lo ungaphumelela ngendlela ubaba uNkomo wasamukela ngakhona lo azasincedisa ngakho ukuthi sizambonga ngani asikwazi kodwa ke kuzazenza ngoba umuntu we believe umuntu sifale simbonge manje esaphila kanti ke umuntu lokho akwenzela abantu uNkulunkulu futhi uyambonga uyamphindezelela kulokho lalokho alakho right baba ufuna ukukhuluma bengifuna ukungena lapho sesifikile ke lapha kuNkomo sawuthola umbuzo obuzwa ngabantu ngomathini uNkomo big boss yiko ke samtshela uNkomo sathi hayi lokho konke sidlule khona angazi ukuthi kumbe wena ungasincedisa la waba lothando uNkomo ukuthi hayi manini nami ngeke ngimzame wazama umuntu kaNkomo la wakhulumisana la pho ngeke ngikhulume ukukhunywa ukuthi ngakukhona la ezithola impendulo wabuya sesitshela la ethi hayi indoda lana uthe ubambekile sibili hayi ngeke abe khona ngaleso sikhathi impendulo sayitholayo ngibenti ngilungise khona phana alright hayi siyabonga laphana engilethemba ukuthi mhla wosuku sizobe silaye uMathini emsebenzini kaAbson mhlawumbe phela ezinye izinto imali senza njoba la engumuntu ophusha umculo umuntu olabantu abamkhokheleyo umuntu olabantu abamncedisa ema side left and right so ezinye izinto ziyadinga ukuthi aqale abonisane lethimba asebenza lalo ngoba lolo suku kuyaba usuku nje only one kuphela right ngizwe ukuthiwa ngizwe lisithi konke okwenziwa lapha ngokuthi kuyepheleliswa umsebenzi oyenziwayo le ndoda elele laphana iicon umaviri itholakale ilele endaweni ehloniphekayo amalungiselelo asekhona yini ukuthi kuzokwenziwa nini njalo mhlawumbe sekukhona yini osokuhleliwe nje ukuthi kuzoyenziwa nini mhla kabani orongabi sesihlanganeke lo mntakaNkomo sesincedisile lapha sincedisa khona wazositshela ukuthi khona hayi kulamadoda lothando njalo ayaziyo umsebenzi lowo yikho ke uPK wasizamela impela wasidingela amadoda amanye esagcina sesihlangana lawo ukuze sikwanise umsebenzi lowo ukuthi ube lula sase sifakile lama date show yebo mhla 6 May osekukhona nje ngama touch up akhona usikhulu angaqedisa kumbe ni introduce amadoda esilawo silamadoda impela aqinileyo esithe sikhuluma lawo umhlangano ngena umhlangano izolo
sithethe impela ngibona ukuthi siqale ngabo 10 size saphuma ngo6 sizulwa kuthungwa kuselukwa ukuthi abantu singabacela njani izandla ukuthi bezwisise ukuthi indoda leyi esizama kuyenzela indoda abayaziyo. Alright, akagcwalisa isikhulu. Ngiyezwa ke manje lapha selifike kwenye indawo. Technology wise, kulamalanga silokubona kuyavulwa amalinki webhay abantu bayahlanganela, abanye ba-overseas abazi kuba khona kushow ukuthi bazosponsor, abanye baseZimbabwe, Zambia, indawo ezifana lezo Botswana. Kungabe khona yini i-platform ebambekayo mhlambe abantu abazothi ukuhlangana khona umuntu athi lokhu alakho akuphosele njalo i-account iza kuba khona yini eyokuthi umuntu angazi ukuphumelela ukuya kushow kodwa akwazi ukuthi akufake ku-account? Konke lokho izolo sikuqedile impela, sikulungisile, sivulile ilinki, i-account ikhona khona laphana, lizayibona lesithombe somunye wethu esingayo Abson, konke la posta yonke into, konke kukhona phana. Besicela impela abalomusa bephosele khona laphana, njalo abasebefuna lokukholisa mhla ka6 akuyaba kufiwa impela kuyaba kunzima khona la. Right, mlaleli ngikhaya sacela ukuthini akuhlangane labantu bonke mhla ka6 kuzohlonishwa iqhawe. Engakutsho ukuthini ihlala ulindile kunkundla zokuxhumana lapho uxhumana khona labanye. Ungabona ilinki ethi Abson B tribute eyokumhlonipha, woza nayo uhlangane labanye. Siyacela kusangenzakala bakhona abanye ngaphandle lapha abantu abadla izambane likapondo, khona abanye abadla kusale. Mangabe khona olakho siyacela ukuthi mawuthole i-account ekhona njoba ne-account izafakwa, mawuthole i-account phoselayo bese uthi ku group description na ku icon kule nombolo lapho zathumela khona ubufakazi, uthumele lobo bufakazi buzokufinyelela kwenze ukuthi yonke into yenziwa ngo-Abson B Ndebele the icon, i-legend ibe ne-transparency. Ayikho into enhle njengomsebenzi oyenziwa oba le-transparency. Right, Badala, nginazela ukuthi ke laphana ku poster leyana esilawa laphana kukhona amaqembu amentionwe akhona lapha. Kungabe lokho kusho ukuthi abanye abaculo abamukelekanga ngalolo suku ukuthi mhlambe bezithole beperforma emcimbini ka Abson? Asivalelanga umuntu. Yebo. Yabona ukuthi umsebenzi onjengalo ufuna umuntu onothando, asithi ukuthi abantu abanathando, ozinikelayo ivolunteer. So yes, so amadoda la azinikele. Uba unkomo uthi ekhuluma la acela azange athandabuza, ungathola ukuthi abanye abamazi no Abson, but ngenxa ukuthi utouche ukuthi he was an icon, a musician, eqembu futhi abalaziyo baba that thing ukuthi no the benga contributor nabo. Sino uzinia umama lo we close kakhulu no Abson, right? Abanye bamazi abanye abamazi, nguye ukutshona kwa Abson benze extent babe bonke. So sibone kubalulekile nakho ukuthi abe khona mhla ka6, uzabe khona mhla ka6 la abanye bazombona. So sibone kubalulekile ukuthi singamchiyi phandle. So ama artist avumelekile, kodwa sokuya ukuthi umuntu yena uzinikela kangakanani, ucontactana njani le underground, ngoba umsebenzi wonke wama artist konke kwathini siunikeza underground labasebenzi laba asebenza labo. So thina phecelezi underground ne committee. Right, baba Mokis, abaculi baphandle laphana ngiyazi intsha eningi makule micimbi nje bayathanda, they would like to come and perform, abanye as curtain raisers, abanye benzeni kube mnandi kube njani.
kukhona yini okumele kubhadale mhlambe abaculi mayezongena estage lapha na perform okanye nje mabezingenela okwabo olwabo uxhaso luphelele eminyango ukhipha lokho abakhuphileyo ngaphakathi mayelethuba uyangena yo perform? Hayi imhlangano besilawo sivumelele ngedelegation ekhona abaculi ababengekho khona lapha na kuposter bayabhadala lapha na egedini ma usuphakathi uvumelekile isikhathi isikhona uyangena uyaperforma njalo ukukhetha labalaba kuposter bakithi ku understand abanye kabakuzwisisi sithe into zakathesi ngezabancane abancane kambe bengabona uMokis engena hayi abaselanda bafuna ontanga babo kakhulu bafuna unsibizisha bafuna umcebisi abathonga amanje akusela umuntu osiphathisa impahla sebephathisa ontanga babo baphathisa ontanga babo so yikho ke sizame underground wakhuluma labafana bona laba abancane ukuze si attract asikhethelekile ezinkulu ziyabuya sibi Yabo kakhulu badala bami, there is nothing wrong ukuthi who is in the lokuzeni poster rotateayo, but the only thing okumele ibe semqondweni wethu ukuthi we are celebrating izenzo zika Abson lokuba nguye kwakhe. Engicabanga ukuthi abaculi out there bonke abatsha labaculi abamkantsho bomvu bonke abadumileyo labangadumanga wonke umuntu ofisayo sizabe sigubha lelo suku sindawonye. Into enkulu ukuthi sipheleliseni umsebenzi ka Abson ngendlela eyiyo. Right, laphana okunye ngafisa ukuthi likuchazela abantu ukuthi umsebenzi masisiqedele show umsebenzi masidlula kuyiwa phambili, what is the next stage mase kuphele yona le show farewell paying tribute ka Abson? Okay, mase siqede ishow le mhla ka6 delegation izahlala phansi futhi isibheke ama dates ukuthi umsebenzi lo singawenza nini, si contact ifamily ukuthi umsebenzi lo singawuqedelela nini. I think abantu bazokuthola futhi bazoyithola information ukuthi umsebenzi uzoba khona nini. Hayi siyabonga kakhulu bakithi. Right, kukhona njenge ngikushaya indiva in terms of ke ezokuphepha abantu bakithi kulamalanga ngathi balovala bakusiba lezinto ezifana lezi ezenzakala especially imicimbi yamaqembu yamabhendi. Ngiyakwazi ukuthi mawukhulume ngoAbson uthinte inhliziyo zabantu bonke, abantu they will come out in numbers lapha eHillbrow Theatre, okusho ukuthi mase sikhuluma security wise kuyini nje abantu elingabathembisa khona ukuthi abakubambe ukuthi bakithi abantu bakithi liphephile wozani lizo celebrate omunye wenu ngendlela elifuna ngakhona. Hayi lapha bakithi balandeli kakhulu buyani ngomusa ngoba ukuphepha kakhulu kuya ngokuziphatha kwethu. Sibona ukuthi khona thina vele silande omunye wethu sizama ukumenzela ukuphepha yikho khona kokuphela, kodwa ke sinawo ama security for time being, kodwa ke besicela ukuthi kube lomusa sibe ngabantu lathi esizathi after this umcimbi sikhulunywe ngazo zonke indawo ukuthi emathebelelendi kuyenzakala enye into emangalisayo. So hayi ukuphepha liphephe kakhulu impela, kodwa sicela kini sonke sincedisane kuba ngama security, kodwa ke silawo ama security ngiyabo. Hayi siyabonga kakhulu amazwi avela ku Icon ubaba uMokis. Ukuphepha kwakho ukuphepha kwami kusezandleni zethu njalo. Masi kuyela omnye lomunye uyisecurity lomunye akumbe ngizwa kahle inkulumo yakho baba. Hayi siyabonga ukuthi size sibone ama security sesigadiwe engathi uthwaza inkomo ezikhokhelweyo, kumele lathi sibe kwazi ukuzikhokhela singabantu. Ingathi bakithi balalele emakhaya besihleli lo baba uMokis lo baba uCollen sikhulu engathi ngibanikeza ithuba nje ukuthi bachiye amagama bafisa ukwachiya balivalelise khona ngapho ngikhaya. Baba Mokis. Hayi siyabonga bakithi, ngithemba lizwe kahle lembuzo kade lifuna ukuyibuza, ngibona ngathi
liphendulekile ambothi ukhona umuntu engambuza ngaphandle kwakhona kwesikukhulumileyo so sicela impela izandla ikini sincedisana neni akuthina sibuye nje ngombono kodwa izandla lomusa ukuthi liyakheli artist yenu sizicela kini impela la mhla weshow libuye liphelele impela lizozingenela kahle lizaziswa sizawenza umsebenzi lo kahle uzaphuma yonke into lelitshe sesilithengile lizalibona ngathi lapho ngithiya khona lapho bakithi yeah Mr Collen isikhulu amazwi akho ogcina baba hayi njengoba umdala seyibekile yeah siyafisa impela ukuthi abantu bebe ngama security ngokwabo kubalulekile kakhulu lokhana siyacela izihlobo ukuthi siziphathe yebo sikhombise ukuhlonipha lo muntu esingaye amen njalo abantu isecurity ikhona likhululeke libuye ubunengi sicela izandla kuzaba nelink ababe bengafinyeleli ukufika bephosele ku link abazafinyelela please buyani ngobunengi isecurity is very tight lingasabi lutho lokho siyakugaranta kungenzeka kodwa ke we guarantee ukuthi lizaphepha lapho lizabe likhona mhla ka6 Indoda emadodeni ngemsebenzi yakhe right ingoma esayinikezwa yi-senior lecturer ubaba uMadala boy encoma Abson Ndebele sakhumbula zisihlathelwe ingoma ezinengi ikhona enye sithole from the big boss wangishiya ngingakulindelanga engicabanga ukuthi abantu kabahlabeli ngomuntu nje kungekho khona kusho ukuthi lalomhlanje ngoba sihle lapha ngiyakwazi ukuthi sihle lapha ngemsebenzi yakhe apart from Ndolwani Super Sounds he was a father figure indoda ebungathi mhlambe wena uyazela ukuthi ucabangele emculweni kodwa uyithole ikwazi ukuthi icazulule izinkinga ezinye ezidlula amadoda amadala ingakho ngicabanga ukuthi udumo lumfanele uAbson B uNdebele babumongisi bekhona besafuna ukuthi umuntu omdala yebo ngisathi balandeli besicela impela mhla ka6 12 o'clock kuchayela usukhona ngoba uzakhuthwa ebunandi 12 o'clock siyaba siqalisa ungakobuya ngabo 4 zabo lokhu sukhala sithe siqalisa ngo12 until late liyakwazi ke lapha ilate yethu so 12 o'clock futhi ilatest ngabo 8 ntambama so mawufuna nje ubunandi ufanele ube khona lapha ngabo 11 uhlube khona lapho ulinde ubadala imali ukuhlale phansi ziyaba siqalisa ngo12 sicela libe early ikonke ududuzela kakhulu ukuze ungakhali ngokuthi awusabona ngobunandi sibonge kakhulu besihleli lezi nkulu bakithi libe bahle ngekhaya njalo libe bahle mhla osuku lukaAbson kukhona okuncane engikuzwileyo lots of things to be won ngalelo suku siyabonga kakhulu